O le asa oe so e langona foi le pe ka ulo Ardie Savea ka longa le. Ua pei o le foi mai ka o ka longa le chief. Ua pe ua misi e Moana ia Ardie Savea. O le asa o le ua ta ua Ardie Savea foi le ile leading o le au le o te inga le au ale Moana Pasifika. So as whataitainga la, pe o LeBron James, sa ta alu Cleveland, alu Miami, mo le champini Miami, saufo i le Lakers, mo le champini le Lakers. O to inga tamata alo voi leli. O lai loa e le au. O tangata le sa champini ele, uia it's a team sport, but e pe o tangata voi leli e yelo na he carries a lot of influence. O awala e alwai. O Savea. O lai lo le leia ta Moana. Ta alo Blacks at the highest level. O kapteni fo I lo Blacks. Yeah. And he's the best player. Yeah, and one of the best player in the world. Yeah. Le lau sau nei I le Moana. E matua I lo le leia lai o le simela bo lo tupu Moana. Wa matana sui fo I preparations na tama. I vava ai preparations a Savea. Tato toe toa manatu le amatanga nei au 3 or 4 years ago. It was a team that they were like searching for their place, searching for their home, searching for players. And I feel like for ngale this year, 2025, pe wo kalile I kalusanga arwhai o ngā tana umanga. Everything's aligned for Moana Pasifika. The signing of Ardie Savea, that was the beginning of it. Ardie brought his DNA. He's an enabler for ngale in a team. Because through Ardie, he inspired others to bring out the best in them. Kepe melanga sa ngole o pepe. Ile songwanga a miracle lenga fai. You know, it could only garner so much intensity in how you play